Hadian bakajingnya keren pedang ke United States bar ke Iran Islamabad Kim Shimlapoi sya kajingnya te Presiden ke Rusia Vladimir Putin haka sengiu blay ulapun yo Presiden ke Iran Masau Pazeshkian ban bishar lang ya kajingnya keren ke balong haka katwai terek uyayong kat kum ke Kremlin Putin loterwa ban long unong penyesuk ban manra jingnya syong bat jing song suk haka Middle East kabala syak takjur na kajingnya kenat ke badang peteng Vladimir Putin ulapan pau baulaong baka keloy benirap penwat ya kalenti jinge te politik pat jinge karen pajba penkut ya kane kacingnya kenat baru penlong unong penyesuk penurlong ya kacing suk ke bahok pat ke banda Islam hak Middle East laong Kremlin hak kane kacingnya tu sepang kacingnya keren kane kacing terwa kawan hadin baka US per ke Iran Kim Shimlapoi sya kacingnya te penkut ya katma hadin kumba palat arp ho kenta kajingnya keren haka Islamabad hadin ba kajingnya keren kalakot Vice President ka US JD Vance ulaong baka Winston Kamsiam layos ngau ya kano kajing penpau kababahan nakaliang ka Iran halor katiar nuklear kawai pat kaliang ka Iran kala keno baka US Kamsiam laban jo ya kajing syania nakakanhun jingnya keren jong ka Iran wat hadin kajingnya keren kibalane palat arp ho kenta dah ke penengkam ya ka ex speaker ka parlimen ka Iran Muhammad Begar Galibaf ulat ho ba kiparalog jonga kilawan ra kijing terwa ke bakmi syahman Henry yang persya kila pulom banjo ya ka jing syania na kanhun jingya keren ka Iran hakane ka wat jingya keren ka Iran embassy in Ghanaru lather ya ka US dah ka boong ba ka US kalapha ya Vice President sya ka Islamabad Henry hadin arpui kenta kajingnya keren ka Iran kala kenta ya kijing dawa jong ka US bat ya kijing keren kilakut klem jing ete ka embassy kala ongru ba ka strike kadang khang benwat ya ka US kamdon syu kalat penpene ya ka burom jong ka hadin kane kajingnya keren ko blai